Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kuri mwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarebana n'umutekano politiki ubanyi n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi kuri uyu munsi wa mbere w'indwi ku igenekerezo rya 11 Myandagaro 2025 aho tugiye kurabira hamwe ibijyanye n'amakuru makuru agezweho ngaha muri aka karere k'ubuseruko bwa Afurika. Turi buze kubabwira bikomeye ibiri kubera ifizi aha ni mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, aho bitangazwa ko ibintu bitoroshye bitewe n'ibimaze iminsi bigaragara. Turaza kandi kugaruka ku mirwano ikomeye iri kubera neza mu marembo y'igisagara cya Kinshasa, aho FARDC ihanganye bikomeye n'abarwanyi kabuhariwe. Abariro bakaba bateje ibibazo bikomeye muri ibi bice. Turaza kwinjira turebe uko ibi biri kugenda, tubabwire nuko ingamba zikomeye zafashwe. Ibi byose n'ibikomeje kugenda biba mu gihe hamaze iminsi hagaragara amakuru y'uko FARDC ishobora kwibasirwa n'ibitero bikomeye bishingiye ku mitwe yitwaje intwari ikomeje kugenda ivuka amanywa nijoro. Turaza kandi kugaruka no muri teritwari ya Rucuru turebera hamwe ibijyanye n'imirwano ikomeye ikomeje kuhabera ndetse nuko ibintu byifashe mu bice bitandukanye. Kandi muri Fizi turi buze kugaruka ku bikomeye bikomeje kugenda bigaragara nk'uko amakuru atugeraho ari kugenda bigaragaza, aho rero bigaragara ko ubuzima bw'abaturage bwamaze guhungabana. Amakuru ahari kandi yamaze kuba yagaragazwa nuko abantu barenga ibihumbi 100 bamaze kuva mu byabo mu gihe gito. Turi buze kureba Champ de Mitumba turebe uko bihagaze. Turaza kandi kubabwira n'ibijyanye na exploitation illégale des ressources naturelles biriko biragenda bikurura umutekano muke ngaha. Turareba kandi insécurité alimentaire uko ihagaze, ndetse turebe uko ibintu biri kugenda bimera mu bice bitandukanye, aho bitangazwa ko hari violation flagrante des droits de l'homme igaragara muri ibi bice. Turi buze kandi kubabwira ibijyanye n'ibikorwa bikomeye byatangiye gukorwa bigaragaza imicungire y'umutekano ndetse nuko FDNB ihagaze muri ibi bice, ni gute iri gukora ibikorwa byo kugarura umutekano muri ibi bice ndetse n'amahoro. Turaza rero kubibabwira mu buryo burambuye, aho rero iri gufatanya bikomeye na FARDC. Turaza kandi kubabwira ibirego bikomeye izasarambwe ziriko zirashinja ubutegetsi bw'Kinshasa bijyanye n'ibiri kugenda bigaragara. Abanywanyi muziro tubane kuri page ikomeye yanditseho amakuru akomeye, aho turi buze kurebera hamwe zimwe mu ngingo zikomeye. Turaza kandi kujya muri tubabwire ibiri kuba. Turaza kandi kujya muri Nyamirima tubabwire ibyabaye nyuma y'icwa ry'umukuru w'umudugudu. Ibiro bikaba bizakurikira amakuru akomeye akomeje kugenda agaragara. Turaza kwinjirayo tubabwire byinshi, nimuze tubana. Ariko mbere ko twinjira mu makuru mu buryo burambuye, baze nkwibutse ko ugomba gukora subscribe niba ari ubwa mbere dukurikiye, maze ukiyongera mu muryango w'abatazongera gucikwa n'amakuru akomeye tubategurira ngaha. Twibanda cyane ku nkuru zikomeye zirebana n'umutekano, politiki, ubanyi n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Reka duhere ku birego bikomeye izasarambwe ziriko zirashinja ubutegetsi bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo ndetse n'igisirikare. Amakuru hari aravuga ko ndetse aragaragaza ko umutwe wa AFC utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo watangaje ko ubabajwe kandi wamaganye bikomeye ibikorwa byo gushora abana mu gisirikare ndetse no mu bikorwa bifite aho bihuriye n'igisirikare. Ni ibyatangajwe n'umuvugizi w'izasarambwe Lawrence Kanyuka, aho rero kwigenekerezo rya 10 Myandagaro 2025 nyuma y'amashusho yagaragaye uwo mutwe werekana abarwanyi wafashe barimo n'abana bari bashowe mu gisirikare n'imitwe irimo Nyatura na Wazarendo. Ibiro bikaba zaragaragaje by'umwihariko ku igenekerezo rya 28 mu Kakaro 2025 mu gace kahitwa Nyamugari mu misozi miremire ya Karehe, ubwo abarwanyi ba Nyatura bashyiraga intwaro hasi bakishyikiriza ingabo zizasarambwe
yagaragaje ko muri aba barwanyi harimo abana batarageza imyaka y'ubukure. Laurence Kanyuka aragira ati ibikorwa biracyakomeza nubwo hari imiryango irengera uburenganzira bwa muntu muri rusange ndetse n'iharanira uburenganzira bw'abana by'umwihariko. Tubabajwe no kubona nuko nubwo ibikorwa bikomeye kandi biteye inkeke ishami rya Loni ry'ubufatanye mu kurengera uburenganzira bwa muntu ritigeze risohora raporo yo kubizamagana. Muri iki gihe ryihutira gusohora ibirego bidafite ishingiro kuzasarambwe. Kanyuka yavuze ko uku kwicecekera k'uyu muryango mu bihe nk'ibi bituma rero habaho ibikorwa byo kuba bigaragara ko birimo kubogama gukomeye nk'uko rero yabisobanuye. Akaba rero yagaragaje uko ibintu bihagaze ndetse agaragaza n'ikibazo gikomeye gihari. Ni mu gihe rero kugeza ubu nk'uko biri kugenda bigaragara mu bindi bice bitandukanye, ibintu ntabwo bimeze neza, ibintu birakomeye nk'uko bigaragara. Amakuru atugeraho nuko rero kuwa kane kw'igenekerezo rya 7 Myandagaro 2025 mu muhango wabereye mu gisagara cya Bunia wo kwakira abahoze mu mutwe witwa Convention pour la Révolution Populaire CRP wari ugizwe n'abarwanyi 60 bashyize intwaro hasi. General Major Bruno Mandevu, commandant du secteur opérationnel wa FARDC muri Ituri, yashyize ahagaragara ubutumwa bukomeye kandi budafite impaka avuga ko nta mutwe w'inyeshyamba cyangwa uw'amaraso uzongera kuba wakihanganirwa muri Ituri. Mu ijambo rye yumvikanye ririmo uburakari bukomeye ariko rinarimo ubutumwa bwo kwiyunga. General Mandevu yagize ati abakibitse imbunda bose barasabwa kuzishyikiriza leta yonyine niyo ifite ububasha bwo kwitwaza intwaro mu kurinda abaturage. Aha yakoresheje ijambo monopole légitime de la violence risobanuye uburenganzira bwemewe n'amategeko leta ifite bwo gukoresha ingufu mu kurinda umutekano ritari ry'abaturage cyangwa amatsinda y'abantu. Mu magambo ye umutwe wari wo wose nka groupe de autodefense, amatsinda y'abiyita abarinzi b'abaturage harimo CRP, Codeco, Coopérative pour le Développement du Congo ndetse na FPIC cyangwa se Force Patriote et Intégriste du Congo nta cyizere cyo gukomeza gukora bafite. Abarwanyi bose batesheje agaciro ibiganiro biza Aru 1 Aru 2 ubu ngo barasubizwa mu kiswe réponse militaire bivuga ko bagiye kugabwaho ibitero bikomeye. General Mandevu yasobanuye ko FARDC ariyo yonyine yahawe inshingano n'uburenganzira bwo kurinda abaturage n'imitungo yabo nk'uko biteganywa mu itegeko nshinga. Yongereho ko nta muntu cyangwa umutwe wigenga ushobora kwihangira imirimo yo kurinda abaturage mu buryo bwa gisirikare kuko bishyira abaturage mu kaga. Ijambo rye ryumvikanishaga ko ari fine de tolérance, iherezo ryo kubabarira ku bikorwa byose by'imitwe yitwaje intwaro. Yavuze ko kuva ubu umuntu wese uzongera gufata imbunda mu buryo butemewe n'amategeko azafatwa nka ennemi de la paix, umwanzi w'amahoro nk'uko yabisiguye. Muri uwo muhango General Mandevu yasobanuye ko abagizi ba nabi bose bagabye ibitero cyangwa bishe abaturage, abasirikare, abapolisi cyangwa abanyamahanga bazakurikiranwa n'ubutabera. Ibi byose yabyise prestige judiciaire, gukurikiranwa n'ubucamanza. Asobanura ko nta muntu uzihisha amategeko kubera ibyaha byibasira ikiremwa muntu. Iyi ngingo yo gukaza ingamba ishingiye ku kuba umutekano muri Ituri ukomeje kuzamba n'ubwo FARDC ikomeje ibikorwa bya gisirikare. Ubwicanyi buracyakorwa n'imitwe nka ADF, Allied Democratic Force. Urugero ni uruheruka kubera mu bice bitandukanye ibyiswe Masque de Commanda, ubwicanyi bwo muri Komanda bwo mu mpera za Mukakaro 2025 aho abantu barenga 43 bishwe. Amakuru yemeza ko abaturage n'imiryango societe civile, imiryango y'abaturage basaba ko habaho coordination, ubufatanye bwiza hagati y'inzego kugira ngo umutekano wongerwe. Abayobozi b'imiryango y'aborozi n'abahinzi barimo umuyobozi w'amahema bo mu karere ka Irumu Chef Bahema basabye ko FARDC ikoresha discrètement ubushishozi mu bikorwa byo kurwanya inyeshyamba. Ibi no kwirinda kwifatanya n'abaturage basanzwe n'abarwanyi kugira ngo ingaruka zibashe kuba zarangira.
Amakuru ava mu bayobozi bakuru n'abakozi ba FARDC muri Ituri aravuga ko umuyobozi mukuru wa Operation General Mandevu yategetse ko hakoreshwa strategie de quadrage gushyiraho ibice bigenzurwa n'ingabo mu buryo buhamye kugira ngo haboneke maîtrise du terrain, igenzura ry'akarere. Ibi bikaba bivuze ko bagomba gushyiraho abasirikare ahantu hose kugira ngo inyeshyamba zitagira aho zihungira. Uko rero bigaragara hagomba gukorwa ibidasanzwe kugira ngo umutekano ugaruke. Mu butumwa bwa Major General Bruno Mandevu ibusobanuye neza ko intambara muri Ituri izakomeza kugendana n'ingamba zikomeye zo guhashya imitwe yitwaje intwaro, kubera ko FARDC yiyemeje guhagarika ibikorwa byose by'imitwe nka Codeco, FPIC, CREP ndetse n'abandi bakomeje kugenda bakora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Ibiro biragaragaza ko strategie militaire nshya ari zigomba gutangira muri operation offensive, ibitero byo gushakisha no guhashya mu buryo budasubirwaho abarwanyi. Nubwo abaturage basaba ubushishozi mu bikorwa biragaragara ko leta yahisemo gushyira imbere sécurité de l'État et protection des civils, umutekano w'igihugu n'uw'abaturage, intsinzi ya mbere mu gihugu. Nk'uko rero benshi babigaragaza, bakaba rero bishimira ko umutekano wagaruka, ariko bikaba byiza bigizwemo uruhare na buri muturage w'umunyekongo nk'uko bigenda bigaragara. Kugeza ubu rero urugamba ruracyakomeye kandi hakomeje kugenda hagaragara ibikomeye bigomba gukurikiranwa ndetse bigomba kuba bizashyirwamo imbaraga zikomeye. Kugeza ubu rero ibintu ntabwo byoroshye muri teritwari ya Fizi. Reka naho tunyarukire tubabwire uko bihagaze. Rero mu mezi make ashize teritwari ya Fizi herereye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo yakomeje guhinduka ahantu habi cyane ku mutekano n'ubuzima rusange kubera imirwano ikaze hagati y'ingabo za leta n'intwaro rusange ya Kongo ndetse n'imitwe yitwaje intwaro irimo twirwanaho n'iza Sarambwe, ndetse biranavuga ko muri ibice harimo na Red Tabara, ndetse n'ibimenyetso biragaragaza uruhare rw'abarwanyi b'iza Sarambwe muri ibyo bikorwa, nk'uko bizatangajwe n'umuyobozi wa teritwari ku buyobozi bwa Sami Bindabanga. Abantu bagera ku 100 bamaze kwimurwa ku ngufu, bizwi nka kwimuka, ibizwi nka déplacement force. Nk'uko rero bivuga ko ari ugutuma abaturage bava mu byabo bitewe n'imirwano, aho abaturage ubu babaye mu buzima bubi, personne déplacée interne, impunzi zo mu gihugu imbere batuye ahantu h'agateganyo hadafite ibikoresho bihagije, by'umwihariko bivuga ko bafite imibereho itari myiza, nta biribwa bihagije ndetse nta n'ubushobozi bwo kubona ubuvuzi bafite. Raporo ziragaragaza ko FARDC ifatanyije n'abarwanyi b'ingaro batandukanye barimo Wazalendo bakomeje kugenda bagaragara muri ibi bice. Uko rero biravuga ko ubuzima butameze neza, aho intambara ikomeje kwibasira hanini ibice byo mu misozi miremire yitwa Mitumba, Chaîne de Mitumba, bikaba rero bikurikirana n'imisozi miremire iri ahangaha ndetse no mu misozi y'ubuseruko bw'uburaruko ahazwi nkaho Etemwaye Plan, imisozi miremire ndetse yo muri Fizi. Sami Bindanga yavuze ko impamvu nyinshi z'imirwano zifitanye isano n'iterabwoba ry'imitwe yitwaje intwaro, ariko anagaragaza ko hari indi mpamvu ikomeye yo gushaka kwiharira umutungo kamere, by'umwihariko zabo korota ndetse n'ibindi bifite aho bihuriye n'amabuye y'agaciro. Iyi exploitation illégale des ressources naturelles bikaba rero bivugwa ko ari ukwikubira umutungo kamere mu buryo bunyuranyije n'amategeko, biri gukomeza kugenda bigaragara mu misozi itandukanye ahitwa Mitumba. Ibikaba rero ari ibintu bikomeje kugenda bishyira ibyago bikomeye ku baturage, nk'uko rero bakomeza kugenda bivuga. Abo baturage bimuwe bavuye mu byabo bafite ikibazo gikomeye cy'ibanze cy'ubuzima, babayeho nta biribwa bihagije, insécurité alimentaire, kubura ibiribwa bihagije ku buzima bw'abantu, nta mazi meza bafite, nta mijyanye n'ubuzima bafite, ndetse ubuvuzi burakemangwaha, ndetse nta mutekano, kuko iminsi uko igenda ishira niko imibereho yabo irushaho kuba mibi, bituma benshi bagira ibibazo bikomeye bishingiye ku buzima. Umuyobozi wa teritwari Sami Bindabanga yavuze ko ibikorwa by'imitwe ari violence flagrante des droits du homme, bikaba ari ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane. Yashimangiye ko ubuyobozi bw'intara n'igihugu bukwiye gufata ingamba zihuse kugira ngo bahagarike ibikorwa byo kwikura mu
bikorwa bitandukanye. Yavuze kandi ko ashimira bamwe mu bafatanyabikorwa n'abagira neza partenaire humanitaire, imiryango n'ibigo by'ubutabazi batanga ibikorwa byo gukora identification, kwandika no kumenya byabimuwe mu byabo kugira ngo bafashwe babashe kuba babaho. Ubutumwa bwa Sami Badibanga bwasabaga ko inzego zose za leta n'imiryango itegamiye kuri leta, organization zose ndetse n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga bafatanya vuba na bwangu. Yagaragaje ko niba nta gikozwe Ifizi izakomeza kuba ahantu haba ari amakimbirane ashingiye ku mutungo kamere ndetse abaturage bakarushaho kujya mu bibazo by'ubukene bukabije n'ubuzima bubi. Yashimangiye ko association immédiate des hostiliers bagomba guhagarika imirwano bizako kanya ariyo nzira yonyine yarangiza ibibazo bihari. Ibibazo bya Fizi ntabwo ari bishya, ahubwo bifite imizi mu bihe bizakera nk'uko bigenda byibonekeza muri ibi bice. Kugeza ubu rero FDNB yashyizeho uburinzi bw'imbibi, aho bari gukoresha ibikoresho bigezweho nka drone de surveillance, amaradiyo y'itumanaho, amaradiyo akomeye ku mipaka kugira ngo bamenye neza ibijyanye n'umutekano muri ibi bice. FDNB binyuze mu bikorwa bya operation conjointe, ibikorwa biri guhuza FARDC ndetse na FDNB, bashobora rero kuba bakinjira muri ibi bice bakirukana izasarambwa isaha iyo ari yo yose nk'uko bigaragara. FDNB ikaba rero ikomeje gukora ibizwi nka systeme de videosurveillance, kamera zifata amashusho ziri gushyirwa ahantu hatandukanye kugira ngo bamenye abahagenda ndetse hamenyekane n'ibyo bafite. Hari kandi radio, ibikoresho bipima ndetse bikamenya ibiba. Hari kandi systeme de communication sécurisée, uburyo bwo kuba bahanahana amakuru. Ibi birimo amahugurwa ahoraho mu ntambara za kijambere, formation militaire moderne, imyitozo yo kurinda abaturage n'ubumenyi bwo kurwanya iterabwoba antiterrorisme. FDNB iri gukorana n'abaturage kugira ngo habeho collective de renseignement, gukusanya amakuru y'ubutasi ku buryo abaturage batanga amakuru ku kintu icyo ari cyo cyose kidasanzwe babonye. FDNB ikaba rero ishobora no kuba yakomeza ibikorwa bikomeye bijyanye no kuba yagarura amahoro yifashishije abaturage, aho bivugwa kuri abaturage bashishikarijwe gutanga amakuru ku gihe kugira ngo ikintu cyose gishobora kuba cyahungabanya umutekano kiri muri ibice kibashe kuba cyamenyekana. Bikaba ari iby'ingenzi biri kugaragara muri ibice bya Fizi. Reka dukomeze page y'amakuru yacu tujye neza Kinshasa turebe uko bihagaze, aho bitangazwa ko ibintu bitoroshye, ubuzima bukomeje kugenda buzamo ibibazo bikomeye. Amakuru dufite nuko ahitwa Mbakana Maluku kuva ku mugoroba wo kuwa gatandatu ku igenekerezo rya 9 Myandagaro 2025 kugeza ku cyumweru ku igenekerezo rya 10 Myandagaro 2025 mu gisagara cya Kinshasa, by'umwihariko muri commune Urbane Rurale mu Ruku, hugarijwe n'imirwano ikomeye hagati y'ingabo za leta iharanira demokarasi ya Kongo n'umutwe w'inyeshyamba uzwi ku izina ryitwa Mabondo, nk'uko bizatangajwe na Captain Anthony Mwaluishi, porte parole umuvugizi wa operation ya FARDC ziri mu rwego rwa operation Ngemba zirwanya Mabondo. Imirwano yabereye ku isambu nini ya societe Congo Future ahagana ku isi ya 4 z'ijoro nk'uko bivugwa. Ingabo za FARDC zari zicunze umutekano hafi aho zakiriye amakuru y'urusaku rw'amasasu detonation d'armée, enfin zihita zikora intervenir prompte. Bikaba rero ari ibintu byatanze umusaruro kugira ngo zikumire igitero cyari kigamije kwigarurira kiriya gice. Kapiteni Mwarurayishi yatangaje ko FARDC yabonye amatsinda yo mu mutwe w'iterabwoba muri operation de repose, operation kwihimura no kwirwanaho, maze aho bavuga ko abagize Mabondo bagera kuri 3 bakoze ibizwi nka neutralisation biciwe ku rugamba cyangwa se bakaba bararashwe ubwo bagerageza gukomeza ibitero. Ni mu gihe bivuga ko ibikoresho bibiri by'imbunda za calibre 12 gauge shotgun byafashwe. Ni mu gihe rero bivuga ko hari otage bakoreraga uruganda rw'imbuto n'amatungo ku isambu yitwa Congo Fitiri babohowe baragarurwa. Umwe mu bakozi yarakomeretse bikomeye, yakaswe ukuguru n'umupanga, ariko FARDC yihutiye kumujyana ku bitaro. Ubu rero akaba akomeje kugenda akorerwa ubuvuzi bw'ibanze nyuma y'iyi victoire tactique, intsinzi ya gisirikare ku rwego ruto. FARDC yatangaje ko yatangiye operation de retissage, operation yo gusaka no guhiga abasigaye bikomeje kugenda bibera mu bice bitandukanye ahitwa Bakani no mu bice bindi bya Maruku.
hagamijwe ibizwi nka maître de état de noir guhagarika burundu ubushobozi bw'umwanzi bwo gukora ibitero. Hari kandi hecrache militaire, ubuyobozi bukuru bwa gisirikare bwashimye ubutwari n'ubuhanga bwaranze abasirikare ku rugamba, banasaba abaturage kuba maso vigilance no gutanga amakuru yahihishe abarwanyi kugira ngo habeho collaboration civilo militaire, ubufatanye hagati y'abasirikare ndetse n'abasivili. Umutwe wa Mabondo umaze igihe ugenzura abaturage b'uturere twahitwa Grand Bandundu, ndetse ibi bikaba biri mu bice bigize ahitwa Maindombe n'ahitwa Kwango na Kwiru. Uyu mutwe uvugwaho byinshi harimo FARDC bitangazwa ko ari Torere n'ifungwa ritemewe. Hari kandi prise de otage, gufata abantu bugwate, exploitation de autorité coutumière mu bice bitandukanye, violation grave des droits de l'homme. Nk'uko bigaragara biravuga ko kandi muri aka gace kahitwa Mbakana aho imirwano iheruka kuba, hari uduce FARDC ivuga ko duhora twibasirwa n'ibitero bya Mabondo. Abaturage baho bamaze igihe kinini bavuga ko bamerewe nabi, bari kugenda bicwa mu buryo budasobanutse. Ibiroro byose nibikomeje kugenda bigaragara ko bibangamira bikomeye uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Banywanyi no kudusoje page y'amakuru yacu, niba ari ubwa mbere dukurikiye YouTube ndasabone wiyongere mu tazongera gucikwa n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubategurira ngaha byibanda cyane ku mutekano, politiki, ububanyi n'abakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Hasta la vista.